Uwe usipai Indian Air Force ulayap kad basaungut kiwipat kilaman saw. Hadin bakakali pahara ke bagi syong, terasyak serit kuliah kile no. Kani ke jingjia kelaja kesingsa jain kasau tarik jemang arjar posaw. Haka syong sani, hasuran kote, kabahap Hapunch District, jong ke Jammu and Kashmir. Kat kum ki kubor letu baya kita baru lapun kit marmar jaga-jaga ajing sumar, haud hampur. Hari namar ke jiman saw ke bajur, uwe ulaklat no. Hadin kani ke jingjia kakan hun, Rashtriya Rifles Unit, kelas dah mentuai de kileno akte ke jaka ke belajar ke jingsya serit kuli jong ki spai Indian Air Force. Naklen ki pulit bagi spai ke trilang hak manikun batuat ikileno ki bodong ketia ketika kam. Lai turu bagane ke jingja syak serit kuli ki spai kadai lai tayau syawan poi ke sengi wanjit nang bikmat syak Lok Sabha na anan nak rajuri Kapunch District kabahap hak anan nak rajuri Parliamentary Constituency kemasa pelong ke jing vote hak arposan tarik jemang kibor pulit basipai menta ki pelong ke jingjai pahara ke bajur hak ketika jaka bat pelong ru ke jing talasi ki kali.